thì có plau lu có y liền tu xong sẽ có pe để bây giờ của tôi chưa lần theo vốn trên cái nhà trâu Japan họ lời luôn base khai thác hàng môn đời chống nhà hồng Tokyo Narita một trong đó là lúc khen là giờ also một cái nhà trâu giờ cá tếtแต่น่าเรียนเลยลูกใครทหารเขาเชิญchoปั้นเนี่ยมีหยอด cho và tôi trở tôi nhau nó vẫn thích có plau lu có ý liền tu cho xét có bên mà ta lên cái thiên trên cái nhau lúc trên để nó này cái nhau để san on để nhau lúc cổ trên để nó cái nhau không nó để nó yang cái nhau không nó tất nhiên nó chỉ mua chỉ là tới kế và chế kia nó là cho kế mê thế này chỉ cho mua chế trong bộ đi ở nhau cho lử khó chào con á.次は金沢湾系に停まります。手前のお客様に続いてご乗車ください。ご乗車になりましたら車内
赤いあれの換気これか。始めさせていただきます。声が聞こえるお客様、まだ見てない方、どうぞよろしくお願いします。微妙な距離感、よかったもっともっと近くに来ていただいてよろしいですか。さあロープギリギリまで、さあよかったベンチも座ってくださいね。座っていただけると人数多く感じますからすいません。さあただね、ちっちゃいお子さんに関しては必ず保護者の方、真後ろか横に立ってください。座っていただいても結構です。とにかくお子様のそばから離れないようにだけお願いいたします。お子様だけの場合はね、下がっていただいておりますのでご了承ください。よろしくお願いします。さあお客さん来てるからピシッとして、さあちゃんと気合入ってる。よし、やる気ありますよ。やる気あるの。よし、さあじゃあよかった、皆さんもうちょい前来れますか。今こんだけしかいませんけど、この後ざっと3000人来る予定ですすいません。さあじゃあ行きましょう。まずは皆さんの近くに顔見せのご挨拶回り、近くに行きますが手は出さないようにお願いいたします。あとお荷物持ってる方、ちょっと注意してください。取るように教えてます。それでは行きましょう。どうぞ。はい、もうちょっとリアクションか何かいただいてもよろしいですか。ただプラプラしてるわけじゃないんですよ、これ。一応芸が始まってたんですね。ちょっと集合、最近ちょっと忘れがちなんでね、一応説明だけさせてください。お猿さん普段はね、こうやって手をついて4つの足で歩くんですよ。この歩き方どうした。なんか歩き方がおかしいよ。ちょっとそんな風に引きずらない。気持ち悪いね、その歩き方。ちょっとまあ冗談さてきね、普段こうやって4つの足で歩く動物が見せて立って、はい、そして歩いてる。ほらどうですか。ありがとうございます。拍手いただきました。拍手もらうと芸が変わるんです。なんと手で歩く逆立ち、はっよっ。
OK いいでしょう、ピシッと。さあということでね、本番は立つのも芸というのだけは忘れないようにお願いいたします。さあそれではしっかりご挨拶しましょう。はい、今日頑張りますのは私たち反省でおなじみ太郎次郎一門小梅と正恵です。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。温かい拍手。さあそれでは頑張っていきましょう。どうした？すいません、人数の割に拍手ちっちゃいと起き上がりません。張り切ってお願いいたします。見てますよ見てますよ見てますよ。大丈夫ですか？大丈夫？よし。さあまずはね、こんな道具を用意してきました。竹馬芸、もう得意芸です。乗るところからレベルが違います。行ってみよう。ほっ、どうですか？それでは行ってみよう。どうぞ。ありがとうございます。拍手いただきました。いやー、この芸何がすごいかと言いますと、普通のお猿さんは1週間から2週間かけて覚えるんですが、小梅ちゃんはなんと3ヶ月頑張りました。その回あるんです。もう今となってはどんな場所行っても絶対に転ばないんです。いや、わざとらしいな。しかも転び方が雑。もう一回お願いします。ちゃんと転び方にもこだわりがあるでしょ。ちゃんと乗って。さあしっかりこだわって、はい、絶対に転ばないんです。そうだよ、それぐらい大げさにやってくれないと面白くないだろ。何今日は失敗なんかして。どうした猿みたいな顔して。どうしたの？なんかあった？どうしました？聞いてるよちょっと。聞かないの。熱でもあんの？誰の心配してんの？いや、受けてるってなんだそのガッツポーズ。はぁ？見ました？もうほんと最近ね、可愛くないんです。可愛い。ちょっともう一回やって。いいね。ごめんね、泣かないの握手。可愛い。いや、払うなよ。傷つくわ。なんだよ、受けてるじゃないよ。真面目にやろ、真面目に。さあすみません、ここからが本番ですよ。ちゃんと真面目にいきましょう。なんと人間ではできません。竹馬に乗ってないよ。で、そう、ハードルジャンプいきましょう。まずは1個。さあ行ってみよう。よし、どうですか？ありがとうございます。さあ次はなんとこの距離をなんといっぺんに。いいですね。さあいよいよ3つ。さあこれですよ、しっかり見てほしいのは。それでは集中して助走も取った3ついっぺんに。いや、飛び方違うよね、ちょっといっぺんにすいません、もう一回いきましょう。それでは集中して張り切ってジャンプ。ちょっと待って真面目にやろうか。さあすいません、いきましょう。3つ張り切って頑張って。どうですか？ありがとうございます。さあ盛り上がっていきましょう。もう1個必殺技を残しております。一瞬なんでしっかり見ててくださいね。3秒前、3、2、1。どうですか？ありがとうございます。いやー、頑張った時はちょっと休憩もらっていいですか？頑張りました。もうほんのちょっとで結構です。はい、ありがとうございました。早すぎですね。よかった、突っ込んでくれて。はい、どうぞ。さあでは行きましょう。どんどん行きましょうね。続いての芸はこちら、走り高跳び見ていただきましょう。じゃあ間もなくメインの芸入るんで、もうちょっと近く来れますか？こうパラパラした感じよくありません。ぐっと詰めてください。もうちょっとで終わりですから、あと3時間でやめます。よかった、笑ってくれて。昨日のお客さん、うんうんって見る気の方いらっしゃいましたから。さあ行きましょう。じゃあ頑張って。いくよ。助走を取って走り高跳び。どうした？邪魔ですね。はい、ありがとう。そこら辺に置いとけばいいよ。ありがとう。さあそれでいきましょう。1段目、着地にご注目ください。いってみよう。前転。どうですか？ありがとうございます。よし、呼吸入ってきた。よし、さあどんどんいきましょう。2段目、胸の高さアップ。よしよし、いいね、頑張っていこう。右肺の気が伝わってるよ。いつ行くんだよ。さあ行くよ。さあ行きましょう。2段目、張り切って行ってみよう。はい、しつこいなお前は。行くよ。さあ行きましょう。2段目、張り切って頑張って。ほっ、よし、いいね。さあいよいよ3段。身長とほぼ同じ。
さあやるときはやりますよ。それではしっかり助走を取って張り切ってほっ、いいね、ありがとうございます。あ、どうもどうもどうもどうもあれか、目の前のカメラ意識したんでしょ今ね。ポーズとんな、もうちょっと可愛いポーズ取ってもらえな。可愛いポーズいいね。他にないの？他に可愛いポーズ。いやちょっと大胆すぎかなね、お子さんまだいるからやめとこう。なんかさあちょっとまあ真面目にやろ真面目に。さあ本人絶好調なんで今日はいきますよ。もう一段、4段目。なんですかこの微妙な空気もうちょっと全体的にとかおおみたいな。飛ぶの私じゃないんですよ。大丈夫ですか？彼女なんですね。もうかわいそうにな。こんなちょっとと思うかもしれませんけど大変なんですよ。わかりました。やっぱ皆さんに驚いてもらわないとこっちもやる気出ません。今日は頑張りますね。皆さんに盛り上げていただきましょう。ラストはなんとこちらです。危ないからやめましょう。どうですか。さあこちら、さあどれだけすごいかちょっと皆さん見てください。さっきね、彼女の身長と比べると分かりやすいんですけど、彼女の身長の約10倍になってるのが分かると思います。まあちょっと気になるところありますけど、さあそれではコメちゃん頑張ってよ。よし、それでは行きましょう。力いきますか。やっぱあっちがいいですか。あっちがいい、あっちがいい、あっちがいい。何どうしたいや無理じゃないよ。なんで急に足が痛いかな。ちょっと急に歩き方変わんないでしょ。ちゃんと歩けんの、しっかり歩きなさい。しっかり立って。本当にもう何やってんの本当にもう。だから足どんだけですかさあ冗談ここにしましょう。それではいきますよ。最後まで集中して距離をしっかり充電入れて知らないんですか。お猿さんゼンマイ式なんですよ。さあ行きましょう。さあ張り切って。もう一つとっておきの芸を用意しております。最後はなんとですね、お猿界で最も難しい芸と言われておりますこちらの芸いきたいと思います。さあこちら竹馬なんですけども、何がすごいってこの長さお分かりですね。遠くの方までしっかり見えるようになっております。だいたい5、6メートルあるんですけどないですね2メーター50になります。コウメちゃんの身長の約3倍です。さあこれをですね今日は挑戦させていただきます。さあちょっといつもと意気込みが違うところを見せてあげて。さあコウメちゃん行ってみようか。そうそれではいきます。最も難しい芸でございます。竹馬の高乗りご覧いただきます。さあラストの一歩 OK いいでしょう。はいはっ完全にプルプルしてますからね。さあ終わりたいところなんですけどね、一つ問題があります。お気づきですね。乗ったら乗りっぱなしなんですこれ降りることが分かりませんさあということで真ん中へ戻ってきて終わりましょう。さあコメちゃん戻っといて。はい、さあ頑張って。よいしょ。 OK いいでしょう。
ありがとうございます。竹馬の高則でした。それでは最後1本目での最も得意投げバック転3連続でかっこよくせーの123あれいやなんでだよ。もうどうもありがとうございました。お楽しみいただけたでしょうか。はい、それでは最後のご挨拶の前に今日ここで一つお願いがございます。伝統芸能サルマーシックって一生懸命頑張れますのはこういった皆様の温かいご声援ご理解のご祝儀のおかげでございます。コウメちゃん一生懸命頑張りました。頑張ったね。おいしNày luôn trồng nhá trồng đạn nọ nhá trồng tết chỉ nhị buôn nọ lỡ tết trong tết hà xí xe chỉ lỡ qua rõ trò tết cứ hà bỏ số tết cọ trong cổ hà sư dân nhà là nhà pon đã tiền đã nó I know they're closing. Well, if you don't hurry up, we're gonna stay here forever. Mom, let's go. Mom, what are they doing? Sao lại ta chẳng đi hạ tàu rò lại. Mom, let's go. Mom, let's go. Fine, I will go. Wait, Thấy Nina. mà anh muốn để tới tôm mà một gói phải nhấn mà cắt xong thì nó là gì cắt thì nó chỉ một cái nữa thế là mấy cuộn thế nào Mama, I'm making a video. Okay. ok phải đá sắc đây cho để nó giấy cho rong tù nè rong tù học bổng
閉めるとここがチャックになってるんですよ。じーって閉めるとちゃんとチャックになって、こうやって開けると物が入るんですけど、こいつも全員こいつらお口ちょっと必要だ。感じてそれ。ほんでママまた握ってんの？cho nên cho rau khử mọc cái nữa rau xe nào được một bé chứ là chỉ mặc ken này dư cỡ chỉ bỏ là bỏ bùiอยู่xa thế luôn cho chết trận rinh gì xưa nhiều xa tới cho nhà cá gì mà đây thì nó bên cả trâu là lúa và gì là này bây giờ mù xa lại cho gì hôm nọ này. Oh, we gotta stay here too, Donnie? It's 11 o'clock now. It's 11 o'clock now? Are you serious? Okay. So maybe we'll meet them at 2. Yeah, it's 10:52. What are you doing? Picking mikan. Picking mingan? Orange. Orange. Yeah, if you find one, I can put it. We're gonna put it. Mommy doesn't want you to put it in there. Ah! He asked me like, can I try yours? Ah, that's sweet. Okay. You guys want to leave at 12 or when do you guys want to? Yeah, I'm down to 12. Mama, Papa. Lisa, that one sheep pick was good. But tiger, that. So record, Mama. Thì nó bé tận để cho chỉ là mù này bé trả cả một trâu bún đá chơi parking lại
nó giờ lúc họ trồng gà một trò hậu cho chị nè xin là nó giờ chỉ mà kiên nè là để im bù sổ thì nó lấy cho mùa cho tỏ khư cho chỉ mà kiên thì nó xin chưa cơn gầu lên nè Hey, you have to be 140. Darling, is it 140 centimeters or? Yeah, 140 centimeters. Are you taller than 140 centimeters? Huh? Tired?
bây giờ một chỗ thì cũng có sự kiện đó này là vừa Monkey Island nè bây giờ một sai luôn Monkey Island Oh, that's Monkey Island. bây giờ lúc khai thác hạn này đây tua thì nó tua này bê tả cũng có là một nữa này đây tua luôn có nó tua này Ở đây là phi á. Đâu ở đây là phi phở. Dạ, cái khối hay hả yeah cho nên giờ cho năng nhị buôn nè là ta tạo cho là một cho luôn con đấy chỉ lấy là một chế That's information. chỉ tao được một bể ư What are you doing, Nila? I'm going to sailing. You go to sailing? Stop picking stuff up and then rubbing your eye. That's all you got. Huh? I know, but I let him do whatever he want to do. Someone messaged me. I know, that's the point. Someone PM me. Anh chơi cho bà sổ trông nữa. Thì bây giờ lòng gà cho cái nó gà lúc khó thô nữa. Một cha cho sát tỏ này.
bây giờ cho cả một trò bát tị khai thác hạn này khai thác hạn nhân nhân gia trò tị nó cho chế nhất tị nó giờ tị khai thác hạn rồi này luôn còn là giờ luôn còn thả hạn nữa Đấy nó đây cái này. Đấy nó là gì đấy. Còn nó cho người nó mà thế. Nó đây là mà trả tiền cả. Frozen. nó bé một tí hai lần lọt giò của nó là còn bây giờ lu trong vài nhưng cả một trò khai thác hạn này lúc đó bây giờ là ilung có ô trò thọ u này bây giờ nhịp quân ilung có thọ u là ô trò ta chỉ ô là chỉ là chỉ sĩ cho là mới cho lợn trẻ trong đó nó tăng kia trong đó nó sẽ là tàu tua say là sưเขาว่าปอนแต่นายาอีจับผอเนี่ยอีจับผอล่อน่าจะคันแต่นอเป็นแต่นายาเจเนี่ยเนี่ยít ple bây giờ chơi một trò sổ lúng con nó bây giờ một xe lúng con nó sẽ dùng lịch trả nhau trò hơn từ nay giờ là khó chơi và đầu sáu tông này nay giờ là lúa sải
strong public opinion was voiced, เราสต้อง requesting the restoration of the Mikasa to her original condition. The Mikasa แต่นายอีจับผอกล่อนี่ยอดตัวคอนแต่เนาะนายว่าเขาเชื่อจ้าเนี่ย In this Frankfurt, about 10 gunnery ratings were assigned, headed by a gun captain. Here, only the gun captain and 4 other members are displayed. The gun captain was in charge of fire control, and the gun layer was in charge of aiming at the target. One loading crew was in charge of operating the breech opening gear to load the shell, while the other was preparing the next shell. Now you will hear an example of the sequence for firing the 6-inch gun in battle. Fire action, both sides. Fire action, both sides. Load. Load. Load set. Mark the target. Left 20 degree. Leading ship. Mark the target. Left 20 degree. Leading ship. Set. Range 6400. Range 6400. Set. Correct 2 points to the left. Correct 2 points to the left. Set. Correct 3 points high. Correct 3 points high. Set. Fire. Fire. Load. Load. Load set. Fire. Fire. bây giờ tàu lũ train lò mù bây giờ một trâu lực khó lũ train lò ta xuống nào Ladies.
là giờ luôn trong thổ kiều rồi này bé tôi cho luôn trong thổ kiều ta xin nó là nó nói là nó lúc có lên đâu vẫn thi xa xong ở xe cổ bê để nó giờ nhớ cho họ trong thổ kiều sao OK 到車先到。
I'm resting. Mila, I'm resting. Now we're switching over.船内移動する方、お席お立ちの方ご注意ください。 Does everyone go to Monkey Island? Yeah. But we missed Daddy. Next time. We're going. Monkey Island. You go see monkey. Nước bỏ hết trứng lôi rồi, nhớ mèo.
接着我们妹的到那，有人得吗？こっち側がそうですね。そこから为啥呢？我有 Costco 呢？有 Costco。Nila, don't put your chin there. Look at me. Nila, you having fun? Yeah. Yeah. Tôi cho mình là tôi rồi. Bây giờ tôi thử bây giờ tôi này, chứ mình phải tôi cho nó cái nó nọ thôi. Nếu gì nín tôi nữa tôi nó nọ. I should buy that. Ê, yo chào rồi. Có chào rồi tao. Crash to our rock. Are we gonna crash to our rock? Yeah, we're gonna run. See? 第5回号がこの辺を取り締まりしていわゆる第1、第2、第3だったんです。それと関連だ。で、まあこれもこれなんだけども、それでいわゆる東京湾に東京湾に入ってくるいわゆる外国人とかそういうのを話をしたり、あるいはĐể chào rồi. Và rất bằng cái ai làm này. Bà hai rồi coi thế. Hai coi thế chứ kinh chơi chứ tao. Ôi yo, này chơi tới trong đây nè, khó muốn chơi tại rồi. lúc đó nó là sao cho khán giả này. Ta tạo là họ khó là有钱的呢。你拿那么多了？你拿么多了？I can't find you. See, let's go. Nó một tỏ cho cái tỏ từ tỏ cho khá lò á. Nó giờ chân cho cái cho khá một trong đã bê tua nữa. Mommy, step in it. Ô, trời sông hồ. Mommy, bamboo. Bamboo. Bamboo mo. Bamboo. Bamboo đó là panda no. Bamboo mà trăng nó nữa. There's no pandas there. Panda và zoo nữa.